Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аламды жараткан Аллах Тағалаға хамд сана мақтаулар болсын. Аллахумма лакал хамду ала ни'матил ислам вал иман. Аллахым бізге иман бергеніңе, ислам жолына бағыттағаныңа мақтаулар хамд саналар болсын. Ва лакал хамду ан жаалтана мин уммати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам. Мухаммад алейхиссаламға бізді үммет қылғаныңа саналар мақтаулар болсын. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Гөлік берем Аллах жалғыз, анын шерігі жоқ. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Жана гөлік берем Мухаммад алейхиссалам Аллах Тааланың құлы жана елшісі. Аллахумма салли ва саллим аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Сумма ба'д. Пайғамбарымыз Мухаммад алейхиссалам дуа саламдар болсын, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына, барына. Аллах Таала мактоолор пайгамбарга дуа саламдардан кийин, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ый хадисинде Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарыбыз мындай дейт: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фальюкрим дайфа." Ким Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, кыямат күнүнө ишенип иман келтирсе, үйгө келген коногун сыйласын дейт. Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине иман келтирген бенделер, акырет күнүнө ишенген бенделер коногун сыйласын. Имам Турмизи риваят кылган сахих хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Аби Шурайхин ал-Адави, Адави урусунан болгон Шурайхтын атасы айтат: "Анна кала абсарту айнайя ау абсарат айнайя." Эки көзүм көрдү. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарды эки көзүм көрдү дейт бул сахаба. Ва сами'атху узнайя, жана эки кулагым укту. Пайгамбарды көрүп, жана эки кулагым менен уктум. Хина такаллам, пайгамбар шундай деп жатты: "Кала ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фальюкрим дайфаху джаизатах." Ким Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, акырет күнүнө ишенсе, мыйманын сыйлап, коноктун сыйлыгын берсин dedi. Коноктун мыймандын сыйын берсин dedi. Сахабалар кала ва ма джаизатаху. О Аллахтын элчиси, коноктун сыйы эмне болот dedi. Сиз айткан сыйлык эмне конокко бериле турган? Яумун ва лейлатун. Бир кече күндүз конокту сыйлайсыз. Ва дияфату саласат айямин. Мыйманчылык 3 күн кыласыз. Ва ма кана ба'да залика фа хува садака. 3 күндөн кийин келген конокко жакшылык кылсаңыз, ал садака. Бирок биринчи күнү важип, мойнуңуздагы милдет. Келген конокты 3 күнгө чейин эмнеге келдиң, эмне ишиң бар деп сурабайсың. 3 күнгө чейин конок сыйлайт экенсиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, мыйман сыйлагандык, конокты сыйлагандык эң кереметтүү адеп ахлактан, исламдын негиздеринен. Конокты сыйлагандык пайгамбарлардын сыпатынан. Жана пайгамбарлар конокты сыйлаганга чакырып келген. Хадиче энебизди элестетиңиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 40 жашка толгон кезде пайгамбар дайым Меккеде Хира үңкүрүнө чыгып, ошол жерде Аллах Таалага тафаккур, ой жүгүртүү ибадатын кылат эле. 40 жашка толгон кезде Рамазан айынын Кадыр кечесинде Жабраил алейхиссалам келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бекем кучактап, "Икра, оку" dedi. "Ма ана биқара, окууну билбейм" дейт. Экинчи жолу бекем кысып кайра коюп жибер, "Икра, оку" дейт. "Ма ана биқара, окууну билбейм" дейт. Жабраил алейхиссалам пайгамбарды 3-чү жолу бекем кысып коюп берет да, "Икра бисми раббикаллази халак, халакал инсана мин алак, икра ва раббукал акрамаллази аллама бил қалам, алламал инсана ма лам я'лам." Окугун. Бисми раббикаллази халак, сени жараткан Аллахтын аты менен оку. Халакал инсана мин алак, инсанды уйган кандан жараткан Аллахтын аты менен оку. Икра, жана оку. Раббукал акрам, кереметтүү Аллахтын аты менен, аллази аллама бил қалам, қалем менен жазууду үйрөткөн Аллахтын оку, аты менен оку. Алламал инсана ма лам я'лам, инсанды билбеген нерселерди үйрөткөн Аллахтын аты менен оку деген кезде элестетиң,
Пайғамбар алейхиссалам Хира үңкірінде 40 жашта таң жүрген кезде адаптан ташқары Жабраил алейхиссалам келіп құшақтап 3 жол оқы деген кезде пайғамбар бұл Жабраил алейхиссалам екенін білген жоқ. Бұл бірінші Құрандағы түскен аят. Пайғамбар үйіне қашып келді. Чурқап келіп, заммилуни титіреп атады, қорқып атады. Мен орап қойғыла. Төшегім орап қойғыла деді. Пайғамбардың өмір жолдошы Хадича енеміз пайғамбарды орап қойғаннан кейін ақылды данышман аял пайғамбарды мындай деді. Урматты мұсылман бір тоғаным, пайғамбар титіреп атады. Аны қысқан, мұны оқы деген кім екенini білмейді. Бірақ Хадича енеміз кәллә әбшір, қорқпа, сүйінші болсын дейді. Бүгінгі аялдар елестетің, сен үйде жоқ, башқа жақтан титреп келсең, рас болып тұр дейді. Сені біреу тоға кетті дейді. Үйде жатпайсың дейді. Үңкірде саған не бар дейді. Хадича енеміз пайғамбар кәллә, қорқпа, әбшір, саға сүйінші болсын, бұл жамандық емес, сүйінші бер деді. Неге Хадича енеміз ішеніп айтып отыр? Ла юхзик Аллах абада. Сенде адамды Құдай қорқылбайды ешқашан деді. Аллах сені қорқылбайды. Сүйінші берген Аллах Таала пайғамбарды қорқылмағандығы не дәлелдер бар Хадича енемізде? Кәллә, жоқ, қорқпа. Аллаға қасам ішем, Құдай сені қорқылбайды. Бірінші, иннака ла тасил рахим, себеп сен туғандар менен жақсы қарым қатынаштасың. Құдай Тағаладан жаманды келбесін қаласаң, туғандармен қарым қатынашта бол. Бұл исламға чейінгі де Аллах Тағаланың берген емесі. Хадича енеміз күйеуіне ішеніп жатады. Бұға жамандық келбейді, себеп бұл қандай? Туғандармен қарым қатынашта. Бүгін кейбір аялдар туғандармен қарым қатынаштырмайды. Мені келе дейсін, той қозды дейді, тура ма? Хадича енеміз саға жамандық болбайды, себеп сен ла тасил рахим, туғандармен қарым қатынаштасын. Ватасдуқул хадис, жана Хадича енеміздің ішенгендігі саға жамандық келбейді, Аллах сені қорқылбайды, себеп сен чынды сөйлейсің. Чындықты айтасың, қалып айтпайсың. Пайғамбардың пайғамбарға чейінгі болған сыпаттары туған рухменен қарым қатынашты екен. Ватасдуқул хадис, сөйлегенде сен чыншылсың, қалып айтпайсың, жалған сөйлемейсің. Бүгін кейбір адамдар бар, пайғамбардың үмметімін деп кекіреге ұрған менен қалт таппай қалғанда чындықты сөйлейді. Ватахмилул кәл, үшінші шенгені саға Құдай Тағала сені қорқылбайды. Лианнака ватахмилул кәл деген әтунфиқ ала даиф, бейбечараға жардам бересің сен. Қолында күші жоқ, бейбечараға сен жөлек боласың. Жетімге жардам бересің. Бала чақасы көптерге жардам бересің. Ватахмилул кәл деді пайғамбарымызға. Бірінші сен некен? Туған рухмен қарым қатынаштасың. Екіншісі сен чындықты сөйлейсің. Үшінші мен ішенгенім Құдай саға жамандық қылбайды, себеп сен бейбечараның жанындасың дайын. Баласы чақасы көпке, қолында жоққа, жетім жесірге жардам берейсің. Төртінші, ватаксибул маъдум, жоққа жардам бересің. Қолында жоққа сен жардам қолыңды ұзатасың. Төртіншісі мен тоқталайын деген тема ұшыл. Асын екі сызық менен тұрмақша қалауыз. Есіңерді пайғамбарымызды төртінші айтқан нәрсе Хадича енеміз. Құдай Тағаладан саға жаманды келмесі себеп сен қонақты сыйлайсың деді. Сен мейманды сыйлаған, қонақты сыйлаған адамсың деді. Ошондықтан мен ішенем, саға бір жамандық келбейді деді. Бешіншісі, сен дайым шындық тараптасың. Қиыншылық келгендерге, шындыққа қарағандардың жанында боласың, жардам бересің деді. Урматты мұсылман бір туғаным, темауыз қонақты сыйлаған жөнінде екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бірінші түскен аятта да пайғамбар эмне екенін білбестен келіп титіреп жатқан кезде өмір жолдошы Аллаға ант ичем сен қорықпағын, саға жамандық болбойды, сүйінші берген, бұл Аллах Тағаладан саға бір жақшылық келді. Сен ушундай адамсың, туған рухмен қарым қатынаштасың, чындықты сөйлөгөнсүң, бейбечараға жардам бересің, қонақты сыйлайсың, дайым ақиқат тараптасың. Ошондықтан саға жамандық болбойды деді.
Арабтар исламга чейин урматтуу мусулман бир тууганым, эч кимди берешен, кол ачык дебейт экен, эгер конокту сыйлабаса. Конокты сыйламаган адамды жомарт деп атай албайт экен. Итаам ислам динибизде муктаждарга тамак берүү эң жогорку бир мусулмандын сыпаттарынан. Имам Бухари рахматуллахи риваят кылган бул хадисте Абу Хурайрадан Аллах таала разы болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи ата ражулун Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам факала я Расулаллах асабанил жухду. Пайгамбар мечитте ушундай отурса бир киши келди, я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, мага өтө кыйынчылык жетти башыма dedi. Ач калдым, кыйналдым. Өтө оор акыбалдамын dedi. Fa arsala ila nisa'i, пайгамбар мечиттен бирөөдү мени үйүмө барып, өмүр жолдошторумдан, пайгамбарда бир канча аялы бар. Барып көргүлө, үйдө бир нерсе барбы? Бу келген конокко бечарага ачка адамга бир нерсе берейин dedi. Falam yajid indahunna shay'an. Пайгамбардын Айшен өзүнө барса суудан башка эч нерсе жок. Зайнаптын үйүнө барса суудан башка жок. Хафзанын үйүнө барса суудан башка эчтеме жок. Пайгамбардын аялдардын үйүнө барса эч нерсе жок. Элестет, сенин Алланын эң сүйүктүү пайгамбары үйүндө келген конокко берер эч нерсеси жок. Айшен өзү айтат, ал-хилал сумма ал-хилал. Ай жаңырат дейт. La tuqadu naru fi beyti Rasulillah. Пайгамбардын үйүндө казандын астына от жагылбайт эле дейт. Эмне жейт деңиз десе, ай жаңырса 2 ай 60 күндө курма менен суу ичет элек дейт. Бүгүн аялың бир күн тамак кылбай койсо кыямат кылып бересиң. Жумуштан келсем тамак даяр эмесби, тамак жокпу дейт. Сүйүктүү пайгамбардын үйүндө 2 айга чейин казандын астына от жагылбайт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйдөн эч нерсе келмеди. Пайгамбар айтты, ала ражулун юдифу хази ал-лейла ярхамухуллах. Аллахтын рахматы болсун, бул келген конокту мейман кыла турган барбы деп сахабалардан сурады. Элестетиң. Аллахтын рахматы болгур, араңарда мына келген конокту мейман кыла турган барбы dedi. Факама ражулун минал ансар, Мадиналык ансарлардан болгон бир киши туруп факалана я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, келген конокту мен үйгө алып кетем dedi. Мен коноктоймун dedi. Фазахаба иля ахлихи. Үйүнө чуркап келди. Бул конок жөнөкөй конок эмес, пайгамбардын коногу. Факала ли имрати, аялына айтты, зайфу Расулиллах, мени менен келген пайгамбардын мейманы, пайгамбардын коногу саллаллаху алейхи ва саллам. La naddakhihi shay'an, eç nerseni mынан сактаба. Eç nerseni ekonomi kılma, barın koy dedi. Paygambardın konağın sıylayak dedi. Em sahabanın үйүндө эмне бар? Qalat wallahi ma indi illa quta sibya. Allah'a kasam içem, ey ömür жолдошум, үйдө жаш балдарга, наристелерге бере турган оокаттан башка эч нерсе жок dedi. Жаш балдар бар экен, ошо балдарга бере турган тамактан башка эч нерсе жок dedi. Кала жана киши айтты, менин балдарым кечки тамакты жейбиз деген кезде эркелетип бир нерсе алаксытып буларды уктатып кой dedi. Балдарга арнаган тамакты конокко берели, бул пайгамбардын мейманы dedi. Сенден сураныш, конокко тамакты койгон кезде шамчыракты алыстатып кой dedi. Тамак аз dedi. Мен келген коноктун астында тамак жеген киши болуп колумду узатып отурайын караңгыда, конок тойсун. Коноктун курсагы тойсун, мен жебейин dedi. Балдарды уктатып коюп, балдарга арналган тамагын пиширип, коноктун астына койгондон кийин аялы шамчыракты алыстатып койду. Караңгыда калп эле колун узаткан киши болду. Пайгамбар жөнөткөн конок курсагы тойду. Эрте менен Бамдатка келишти. Бамдатка келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, Пайгамбар алейхиссалам айтты, лакад ажиба Аллах азза ва жал ау дахика мин фулан ау фулан. Пайгамбар сахабалардын жанында турдагы, паланчынын кылган кылыгыдан, паланчынын жасаган ишиге Аллах таала таң калып, Аллах күлдү dedi. Паланчынын жасаган ишине жараткан Аллах таң калып, жараткан Аллах кубанды, күлдү dedi.
Fa'anzalallohu azza ve celle Allah Teala keremetli Kur'an'da kıyamatqa çeyin okula turgan ayat düşürdü. Bu ayat Haşr suresinin 9. ayatı ve yu'siruna ala anfusihim velau kana bihim khasasa. Ve yu'siruna ala anfusihim velau kana bihim khasasa. Uşunday sahabalar var. Özleri kıynalıp muhtaç bolup tursa da başkalarda özünün jogorı koygon degen. Bul kıyamatgacha okulgan ayat. Bul janagı sahabanın jasagan işi. Urmatlı Müslüman bir tuğan. İmam Bukhari İmam Muslim rivayet kılan hadis. Abu Hurayra'dan Allah Teala razı olsun. Kede tamak kelgen kezde biz aytabız. Baldar toyboy kalabı. Özümüz açka kalabız deyiz. Peygamber aytat. Ta'amul isneyni kafi lisselase. Ta'amul isneyni kafi lisselase. İki adamdın tamağı üçöge jetet deydi Peygamber. Ve ta'amul selase kafil arba'a. Üç adamdın tamağı törtöge jetşerli bolot deydi. Abu Hurayra'dan Allah razı olsun Peygamber haraca Resul sallallahu aleyhi ve sellem zate yevmin ev leyletin. Peygamber bir keçede çıktı. Peygamber sırtqa çıksa feiza huve bi Abu Bakr ve Umar. Peygamber alıstan Abu Bakr men Umar'dı körüp kaldı. Tün, karangı tün bir rivayette kündüzü deydi. Kündüzü tüşten keyin elder kaylula tüşkü çak tüşte es algan kez. Hiç kim ıslıkta sırtqa çıkpaydı. Rasulullah çıksa Abu Bakr men Umar. Fakale ma ahrajekuma min buyutikuma. Üyüngörden emnege çıktılar bul keçede. Bul tünü munday karangı tünde emne üçün çıktılar. Je kündüz ıslıkta olsa ıslıkta emnege çıktılar. Bul saatte dedi. Kale el-cu' ya Resulallah. Paygambardın halifası Abu Bakr. Umar aytadi ya Resulallah açkalıktan çıktım deydi. Hazreti Umar da açkalıktan uktay albay çıktım deydi. Kim Peygamber kale ve ana vellezî nefsi biyedih la akhrajani ellezî akhrajakuma. Menin canım kudretinde olgan Allah'a kasam içem, meni da silerdi çıkargan sebep çıkardım, men de açkalıktan çıktım uktay albay dedi. Peygamber aleyhisselam Abu Bakr menen Hazreti Umar üçösü. Kumu jirgile meni menen dedi. Fezehebu fekamu mahu vatar raculen minel ansar. Peygamber aleyhisselamdın murun üyünde kütüp olgan Abu Ayyubul Ansar'ın üyüne geldi. Feiza huve leyse fi beyti kelse Abu Ayyubul Ansar üyünde yok. Ayalı var. Ayalı gel merhaben ve ehlen hoş geldinizler. Hoş geldinizler ya Resulallah dedi. Peygamber aytdı. Ayna fulan falançı köyünüz kayda dedi. Kale zehebe yesta'zibu lana minel ma su alıp gelgeni ketti dedi. Birazdan keyin suunu kötörüp geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kötörüp gelgenge karab iki sahaban aytdı. Elhamdülillah ma ahadul yevm akrama adyafe minni. Peygamber menen Hazreti Abu Bakr Umar'dı körgönde janağı ansarı karab Kudayıma şükür bugün menden de konağı sıylı hiç kim yok dedi. Allah'a şükür bolsun. Bugün en konağı sıylı adam menden ötör konak toskan adam yok dedi. Ne için? Üyünde Hazreti Peygamber Abu Bakr var, Umar var. Üyüne çakırgandan ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aslına dasturxonga bir idişte kurma alıp geldi. Fihi busrun. Kurmanın can pişkanı. Ve tamrun kurgatılganı. Ve rutabun korosu. Dağı pişelek. Kurmanın üç türü var. Fakaluk kulu min hadihi cengizler deyip dasturxonga kurmanı koydu. Kurmanın üç türü var. Kurgatılgan, siverji pişkan, emi pişayın degeni. Ve hazal mudyata keyin eçkilerden bir özü soyunlar Peygamber aleyhisselam İyyâke vel halub eçki soyson, koy soyson süt bere turganını soyup oğun dedi. Sağla turgan sağının soyup oğun. Arabistan'da köyünce koy menen eçkinin sütünü köy içişedi. Süt bere turgan soyup o dedi. Fezebehe lehum kelgen ansari Peygamber'e Abu Bakr'a Hazreti Umar'a bir eçkisini soydu da arpanın unundan bolğan nandı koydu. Peygamber aleyhisselam dasturxonga karab pişkan kurma, kurgatılgan kurma pişayın degen kurma jana nan jana et. Busrun tamrun rutabun lahmun khubzun. Dasturxon karasan ne varken
Kurgagan kurma em pişayın degeni pişkanı. Jana arpanın undan bolgon nam menen et var. Jedi. Biroq oşol jegen kezde Peygamber Aleyhisselam aldıdağı Fatimaga biraz alıp bargıla dedi çetiden. Fatima bir kança aylardan beri kızını sıylakandık. Munday tamaktın damın körelek dedi. Peygamber jep bütkөндөн кийин ыйлады. Ыйлагандан кийин "Summa wallazi nafsi bi yedih." Menin canım kudretinde olan Allah'a kasam içim. La tus'alunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah. Kıyamatta o nimetka Allah Teala'nın aslında cevap veresiniz. Akhrajakum min buyutikum al-ju'. Uyuңardan Allah açığa çıkardı. Summa lam terju hatta asabakum hadha an-na'im. Bu nimetni jegenden keyin kursaňar tok bolup qaytып barasыңар dedi. Hurmatly musulmanlar köngül bur. Dasturxonda bolgon ele et var, nam var, hurmanın 3 türü var, hurmele var. 3 türü ele nerse var. Bugün senin dasturxonda salattın 4 türü var. Tamaktın kança türü var. Peygamber bunu jegenden keyin busrun tamrun rutabun lahmun khubzun İylap turup Allah'a meni jaratkan canım kolunda olgan Allah'a kasam içem bu nimetka cevap beresiňer dedi. Biroq hurmatly musulman bir tugan sen dasturxonunda kança türlü tamakты jegenden keyin oşo tamaktın küçü menen ibadat kılıp jatabızbı? Kudayga kulçuluk kılıp jatabızbı? Hurmatly musulman bir tugan ikramı dayf, konoktu sıylagandık. Bu jaratkan Allah Teala'nın sıfatının. Bereşen, mehrimdүүлük, borkerdүүлük. Peygamberlerden sıfatlardan sıfatı konok sıylagandık eken. Konok kelgen üyge, bugün tileke karşı hurmatlı musulman bir tugan kede bir padiyezde jaşayıttagın, koşnanı 2 yıldan beri tanımaydı. Birbirine salam bergendi bilbeydi. Üyüne çakır bir çini çay vergendi bilbeydi. Konak kelgen üyge Allah'ın bereketi köp jayıt eken. Konak kelgen üyde Allah süyet eken meyman bar üyde. Kanday koz jakşınaka üy, al üydün eşigi kiçike de, uluğa da açık bolsa. Kele konakka çakırsa bir gana baylardı kolunda varladı, koşamatçılık kılıp cumuşu var, başkanı çakırır. Fahuve beytun tenzilu fih rahmat. Konak kelgen üyge Allah'ın rahmeti cayet eken. Ve barakat sema asmanın berekeleri cayet eken. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süyüktü Peygamberimiz hadisinde munday deydi. Peygamber'e bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. İza aradallahu bi abdin hayran ehda lehu hediyeten. Allah bir bendege jakşılık kalasa Allah al bendege bir belek jönötөt deydi. Sen de jakşı körgönüňe belek beresin go. Allah bir bendeni jakşı körse al bendege belek jönötөt deydi. Kıyla ya Rasulullah ve ma tilkel hediye. Sahabalar ya Rasulullah Allah jönötө turgan belek kaysı dediler. Kâle bi zayfin yenzilu bihi bi rizqihi. Anın üyüne bir konok özünün rızkısı menen kelet dedi. Allah'ın jönötkön belegi ne eken hadiyesi? Özünün rızkısı menen kelgen meyman eken. Ve yerhalu ve kad gufira li ehlil menzil. Al konok senin üyünde konok bolup çıkıp ketken kezde konoktu sıylaganın üçün, kadır bartlaganın üçün üy bilönün günösünü keçirilet deydi. Allah bir süygön bendege özünün belegin jönötöt dese, sahabalar al belegem ne dese, özünün rızkısı menen kelgen konok bolot da rızkısını alıp gelet. Üy nesi menen koşa yeyit çıkıp ketkende üydögülerdin günölerini keçirip ketet deydi. Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytet, kullu beytin la yedhulu fihi zayf la tedhul meleke. Konak kirmegen üyge perişlerin rahmeti cavayt deydi. Konak sizge beyiştin yolunun açılganın alamatlardan eken. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah Teala'nın barlığına birliğine ahiret gününe işinse konakın sıylasın deydi. İbrahim aleyhisselam hiç kaçan жалгыз jebeyt eken. İbrahim Peygamber tamak jegende hiç жалгыз jebeyt eken. Kaçan anın tamagını alıp kelse birödü çakırıp kelgile bir konak menen jeyin deydi eken. Kündördün birinde İbrahim aleyhisselam tamagın koygon kezde birödü çakırda kel dedi. Birge tamak jeyik dedi.
Баягы келген адам Ибрахим алейхисаламдын жанына отуруп, эми тамак жейин дегенде Ибрахим алейхисалам саммиллах dedi, бисмилла деп жегин dedi. Саммилла Аллахнын аты менен же дедиле. Кала лаху ражул ла адрим Аллах. Аллахнын аты менен дейсинби dedi. Аллахнын аты менен же десе мен Аллахыңды тааныбайм dedi. Аллах деген эмне экенин билбейм dedi. Ибрахим хуруж, анда менин тамагымдан чыгып кет dedi. Менин дасторконыма Аллахны тааныбасаң отурба dedi. Фалама хаража ражул, баягы киши Ибрахим алейхисалам алдынан чыгып кеткен кезде Жабраил алейхисалам түштү. Ey İbrahim, Allah Taala сага салам айтып мындай dedi. Мен мунун кафырлыгына, мага ишенбегениге карабастан өмүр бою рызкысын берип келе жатам. Сен бир күн дасторконуңа отургузган жоксуң dedi. İbrahim aleyhisselam kayra çıktı dağın, şaşıp kel dedi kayra. Үйüne çakırdı. Kaytıp gelgenden, nege meni kuup jiberiп kayra çakırıp atasın dedi. Bir manisi var mı dedi. Janele үйüңнөн куудуң. Kayra şaşıp çıkıp дасторконуңа çakırasın. İbrahim aleyhisselam Allah Taala'nан болгон кабарды айтты. Мен сени Алланы тааныбайм дегениңде, Кудайсыз, Кудайды тааныбаганга бир тамак бербейин деп дасторкондон куудум эле. Жараткан Аллах Табарaka ва Таала бул бендеги мага ишенбегенине карабастан мен өмүр бою рызык берип келатам. Сен бир жол дасторконуңдан куудуң dedi дегенде, андай мээримдүү Аллах, мен аны тааныбасам да өмүр бою рызык берген Аллага мен иман келтирем, ла илаха иллаллах, жалгыз Кудай бар экенине иманга келди. Урматтуу мусулман бир туган, Jamil Ahkamul Kur'an İmam Kurtubi'nin tefsirinde kelgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Kan awwal man adafa ad-dayf İbrahim, en birinci konoksuyla başlagan bul İbrahim peygamber eken." Oşondan urmatlı Müslüman bir tuğanım, konoktu süybegöndük, konoktun kadir bartap sıylabagandık, insandın insandığından elemez, imandın kemçiliğine dalil deydi. Peygamber aleyhisselam aytadi, bereke konok menen birge kelet deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar geldi, arızdandı. Ya Resulallah, inna na'kul ve la neşba. Sahabalar, bir top sahaba Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, biz jeybiz dedi. Biroq jegen menen toyboy kalıp otabız dedi. Jegen menen toyboy kalıp otabız. Peygamber aytadi, "Qala fala'allakum taftariqun." Siler jegen menen toybosoңор, balkim siler ajrap oturarsыңар dedi. Bölünüp otursaңар керек dedi. Urmatlı Müslüman, ne için үйден bereke ketти? Murdagıday bir tabaktan jeş yok. Bardığız toptu, her kim özünçe tarelkeme, özün başkalarının madaniyatı ben, her kim özünçe sol kolağa vilkanı karma alıp La ta'kulu bişşimal, Peygamber sol kolu menen jebegili, fe inne yakulu şeytanı yakulu bişşimal, şeytanı sol kolu menen jeydi. Bugün sol kolu menen jegende özünçe madaniyattu. Vilka karmaganı bilbeydi deydi. Kul bi yeminek. Peygamber ya gulam semmillah. Ey balam bismillah degin. Kul bi yeminik, oğun kol menen je, o min meyalik öz aldığından je deydi. Bugün urmatlı Müslüman bir murdagıda oşa bir tabaktan jebey kaldık, bölünüp kaldık. Bereke yok. Peygamber aytdı, toyboy jatasыңар dedi. Sahabalar aytdı, toyboy kalıp otasız. Peygamber, balkim siler bölünüp otursaңар керек dedi. Qala na'am, o Rasulullah, biz tamakta bölünüyoruz dedi. Feçtemi ala ta'amikum, tamağınlarga toplanıp jegile bir idişten dedi. Vazkur ismallah aleyhi yubarik lakum fih, Allah'ın atı menen toplanıp bir tabaktan jegile, Allah oğa bereke verir dedi. Kelingizler, özünüzün ata babadan kalgan madaniyatınız ele bu. Bugün bireudun kolunu sagan nerseden jegisi kelmeydi. Peygamber aleyhisselam bismillah dep toplanıp bir idişten jep үйrөнгүлө dedi. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, bugün öte madaniyatlı olup kettik, akıllı olup kettik, kıyın olup kettik, biroq başkalardın madaniyatı menen başkalardın kulturasını bekem karma özümüzce kıyın bolobuz. Temadan taşqarı biroq bugünkü madaniyat kıyınga baylanıştı. Uykudan murda үйүбүздү уктay турган bölmөнү даярдайбыз. Консервди күлчат этебиз, салкындатабыз. Акча эшептерди салабыз. Кичинекей өлүм үчүн даярданабыз. Uyku бул кичинекей өлүм. Кичинекей өлүм үчүн жакшы уктайын деп, акча эшепти жакшы парбалыштарды коюп,
үйді салқындатабыз, бирок чыныгы өлім болгон мүрзө үчүн бир даярдык көрдүкпү? Мүрзөнүн жарыктыгы үчүн, караңгы көрдү топурактын жумшактыгы үчүн, чыныгы чоң өлүм үчүн бир даярдык көрдүкпү? Урматтуу мусулман бир тууган, конок кылган адамдын конокко болгон милдеттери. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кулагым менен уктум, көзүм менен көрдүм, келген коноктун сыйлыгын бергиле деди. Сыйлыгы менен бир күн сыйлайсың, 3 күн конок кыласың деди. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган. 3 күндүк мейман болот деди. 3 күндөн артканы жөн кайрымдуулук, садака болот. Яхья ибн Муаз деген айтат: "Лав канат джаннату луқмату фи яди, лавадата фи фами дайфи." Эгер бейиш дейт, бейиш бир тиштем эт же бир тиштем тамак менин колумда болсо, аны да мен коноктун оозуна салмакмын дейт. Пайгамбар алейхиссаламдын Айша энебиз риваят кылат: "Ла тазалу малаика тусалли ала ахадикум ма дамат маидату мавдуа." Периштелер сиздер үчүн рахмат айтат. Периштелер силер үчүн кечирим сурайт, эгер силердин дасторконуңар коноктун алдында жайылып турса дейт. Hazreti Ali aytadi: "Li'an ajma ikhwani ala salih at-ta'am habba ilay min a'tiq ar-raqaba." Hazreti Ali aytadi: "Bir kuldu azatlıkka, kulduktan boştanlıkka çıkarıbıdan körü jakın bir tuğandarımdı konokka çakırıp bir dastorkonda oturmak men üçün jakşırak" deydi. Bir kuldu kulduktan azat kılgandan körü bir tuğandarımdı dastorkonga çakırıp konoktogon men üçün sүйүктүүрөөк deydi Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabası. Sahabalar aytadi ki: "El-ijtima ala ta'amin makarimil ahlak." Tamaka toplanıp oturup bir tuğandar menen bul keremettүү мүнөздөрдөн, эң жакшы адеп ахлактардан. Урматтуу мусулман бир тууган, конокто сыйлаш үчүн кээ бир адептер бар экен. Келген коноктага дайым бирөөдүн тамагы пиша турган убагын издеп келбеш керек. Ya eyyuhellezine amenu la tadkhulu buyutan nabi, Peygamber'in үйүнө, iman keltirgen bendeler, Rasulullah'ın үйүнө, Peygamber'in үйүнө daim kire berbegile. İllan yu'zana lakum, silerge ruhsat berse gana kirgile. İla ta'amin gayru nazirina inahu, Peygamber'in idişine karay berbegile kirgende, kazanına. Walakin birok iza du'itum, kaçan silerdi çakırsa, fadkhulu kirgile. Fa iza ta'imtum fantashru, tamak jeb bolgondan keyin ketkile көп отурбай. Konoktu sыйлагандын дагы адеп ахлактардан: "Iza dakhala wa wajada ta'aman fala budda an yakuna zakiyan." Kirgen adam tamak dayar bolsa, zirek boluş керек экен. Zirek adam kul degende, je degende jeyt. Könü tarsa, tamakta андай экен, мындай экен деп тамактын кемчилигин айтпайт. Маған мындай тамак пишир бер деп айт келген конок. Конок сыйлаган адам коноктун астына адал тамак берет. Бүгүн тага кыйын болуп, атың өчкүр аракты коруп конок сыйлаймын дейсиң. Дуа кылганды билбейсиң. Айтка Аллахтын рахматы эмес, наалаты каргышы жайт. Үйүңө келген конокко биринчи адал тамак бересиң. Экинчisi, kolundan kelgen kudretin jetken nerseni beresin. Karız kabul albaysın. Kolundan kelbese dос düşmanга көрүнүп koyayın dep karız menen mal soyuштун keregi жок. Kudretin jetken nerseni beresin. Üçüncüsü, kelgen konokko namaz vaktini eskertesin. Peşin boldu, asır boldu, turup namaz okuylu dep. Kelgen konoktaga aldına asına koygon nerseni razı bolot. Al жок экен, бул жок экен дебейт. Jegen tamak kılgan, konok kılgan insandın hakkına, bala çakasına alkış batasın, duasın verin. Kelgen konok aldığa koygan tamaktı eşkaçan kemsitpeyt. Kelip alıp üy jönünde, үйдө oturup alıp anın jeke kireşesi jönünde, başka jönünde ar nerseni suray berbeyt. Kolgon kenek kelgen konok üydün esinden bir gana kıbılаны surasa bolot. Kıbıla kaysı tarafta dep. Başka açıkça kebir nerseni aralaşa berbеш керек.
Келіп мен могу жерге отырам дебейт. Үйдүн ээси отурган жерге отурат. Келген адам кичипейил болот. Келген адамды да конокту жылмайып, жакшынакай маанай менен күтүп аласыз. Ашканага эле көп карай бербейт. Үйдүн ээсинин кыздарына, аялдарына тыюу салынган нерсеге көп көз жүгүртпөйт. Үйдүн ээсине көп дуа кылыш керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, салафи салихтер бирөөнүн үйүнө конокко келсе мынтип дуа кылчу экен. Конок кылган адамдын үйүнөн чыгарда дуа кылган: Аллахумма ин кана хаза таам халалан фаваси ала сахиби. Аллахым, бул коюлган тамак аш адал болсо, бул үй бүлөнүн ээсине адалыңнан рызкы берип, рызкысын кенен кылгын. Вази хайран, жакшы сыйлык бергин. Ва ин кана хараман, эгер мага коюлган тамактын арасында арамы болсо, же шектүү болсо, Аллахым мени да үй бүлөндө кечиргин. Аллахым, бул үй бүлөдөн кыяматта разы болгун, өз рахматыңы алгын деп дуа кылат экен. Урматтуу мусулман бир тууган, келген конокко шашылып тамак бериш керек экен. Ал-ажалату минеш шайтан дейт. Баарыбызга шашылыш шайтандан деп сөз угабыз, Шашылыш шайтандын иши дейт. Бирок 5 нерседе шашылыш керек экен. Пайгамбардын сүннөтү 5 нерседе шашылуу. Шашылгандык шайтандын иши, бирок 5 нерседе шашылуу пайгамбардын сүннөтү. Биринчиси итамут дайф, конокко тез тамак бергендик. Экинчиси ва тазхизил майит, өлгөн адамды тезирээк жаназасын окуп мурзөгө көмүү. 3 күн кармаштын кереги жок. 2 күн кармаштын кереги жок. Ва тазвижил бикр, балагатка жеткен кызды тезирээк эрге бериш керек. 28-ге чейин карма отура бериш керек. Ва кадай дайн, карызың болсо 2 жыл 3 жыл качып жүрбөстөн карызды тезирээк бериш керек. Ва тауба минез зан, кылган күнөөдөн шашылып тооба кылыш керек. Бул пайгамбар алейхиссалам сүннөтү. Келген тамак жейсизби, тамак коёюнбу дебейсиң. Тамак жейби деңиз деген суроо болбойт. Тамак коёюнбу дебейсиң. Бул бакылдыктын аламатынан экен. Бакыл деген сараң, жадный деген сөз. Абул Асвад ад-Дуали деген нахви алым ислам тарыхында Абул Асвад ад-Дуали деген грамматика илиминде алым өткөн. Бул табииндерден. Бирок Аллах Таала бир адамга бир жакшы сыпат берет экен, бир жаман сыпат берет экен. Кээ бир адамдын жакшы сыпаттары бар, арасында кээ бир жагымсыз да сыпаты болот. Абул Асвад ад-Дуали алым болгон, грамматика боюнча илимдүү болгон, бирок бираз сараң экен. Bir gün bir çölden kelatkan, toğdan kelatkan, jayloodan kelatkan bir adam Abul Asvad Duvalinin aldı janına kelse tamaktın jıtı burkura beyim abet kılayın деп atkan eken. İçinde aytат, Allah'a kasam içem deydi, bunu tamaka şerik kılbayım deydi. Tamağımdan oğuz tiygizbeyim deydi. Al kişi emde eптеп жақынdaş керек tağı. Bir şılta otağıp şu an janına oturup tamak jegis keledi. Hani aytdı, ustaz deydi, jolda kele jatıp deydi, o bala çakаңыздың атынан өтіп бараттым да deydi. Jaylooda anında bir alaçığı var, bu bala çakası semyası oşaydı деген. Ustaz kele jatıp şu balda bala çakаңыздың жанынан өттім ele dese. O şayaka taştap kelgem deydi, otur deydi. Ayalыңыздың бойында бар екен dese. Бойында бар deydi. Emi sözgü alıp oturuş kerekti. Men ötör kezde oşo ayalыңыз төрөп kaldı deydi. Бойда бар төрөйт deydi. Дағы жейді. Ayalыңыз bir demesi ekini törödü deydi. Enesi de oşanda öyle deydi, daha cibret. Kayınnem de ekini törögön deydi. Biraz vakti ötpösten deydi, balаңыздың birösü kaza olup kaldı deydi. Anan ekөөgө süt berişte kıyın deydi, ölet de deydi. Ekөөнү kaydan baksı deydi, дағы jeydi. Tamak tübü baratat, дағы söz deme kal. Angıçı olbay birincisinden keyin ekincisi de kaza olup kaldı deydi. Deydi. Egiz ekincisinde kaygırıp ölüp kaldı da nima kılsın deydi. Andan da jaman boldu ustaz deydim. Ne oldu dese? Ayalыңыз da ölüp kaldı dese. Eki bala ölgönde kaygırбай, al ölбей, yana men ölömбү deydi. Akırı çıdap aytып, tamağınız şirin mi dese? Şirin için özüm jep jetim deydi. Bakılda sarаңдык. Урматтуу мусулман бир тууган, сараң өтө сараңдык болбош керек. Пайгамбарга жана Аллах Таалага эң жагымсыз сыпаттардан бул бакылдык экен. Күнүбүздүн бир бакылдар бар экен, сараң өтө үйүнө эшигин бекитип коюп, тамагын жашырып жеген бакылдардан бирөөсү үйүнө бир канча
жылдардан, айлардан кейін дос келіп қалып тұр. Дос келсе сыйлаш керек пе? Баласын шақырып, балам деп тұр, барып дүкенінен деп тұр, қасаптан еттің ең жақсы 3 килограмм ет алып келген, бүгін қонақ сыйлайыз деп тұр. Бақылдың баласы қандай болады әмі? Дүкенге келіп, қасап қайтып тұр, еттің ең жақсысыны сом еттен берің десе, балам шашпа, азыр мен саға ушундай ет берем, пыштақтай болған, еш жерде еті жоқ, пыштақтай ет берем деп тұр. Десе, ет алып не қылам, пыштақ егер жақсы бола тұрған болса. Еттен пыштақ жақсы тұрбайбыдар, магазинге пыштаққа барып тұр. Пыштаққа барып, жақсы пыштақтан берің маға, үйізге қонақ кел десе, дүкенші айтып тұр, азыр саға балдай татты пыштақ берем десе, пыштақ алып айлы, бал алып барайын деп тұр. Бал жақсы екен деп тұр. Анан балшыға келіп, балыңыздың жақшына қайнан берің десе, бал сатқан адам айтып тұр. Балам азыр саға судай тұнық болған тап-таза балдан берем десе, су үйделе бар ғой деп тұр, тұнық су. Аны үйіне қайра келіп тұр. Келсе, ата қолында ет те жоқ, ештеме жоқ, баласы. Атасы айтып тұр, балам ет қана десе, болған оқиғаны айтып беріп тұр. Су өзімізделе бар, су албай келдім деп тұр. Ой, өзімнің балам айланайын. Садаға олайын, алдыңға кетейін, жақсы еле тарбия қылған екенмін, бірақ бір нәрсені тура емес қылдың деп тұр. Пыштаққа барам деп, етке барам деп, балға барам деп, галоштың астыны желтіп бердің ғой деп тұр. Бұт киімді желтіп бүттің сен деп тұр. Десе, ата қайғырба, қонақтың бұт киімini киіп кеттім дейтіміш. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, itaam-ı taam, dinimizdeki en ulu soğuk işlerden muhtaçlarga tamak berүү. Bugün tilekке karşı biz imandan, İslamdan alыстаған сайын, кейде чочун емес, кейде өзіміздің bir туғандар кесе үйге батқыза албай қалдық. Қарыған ата-енені батқыра албай қалдық. Тамаша чындыққа жанаша болып қалды. Кейбір намыс қылыш керек. Үйіңе туғандарың келген кезде қабағыңа қар жаап, емне болып атабыз? Қайда баратабыз? Аллах Тааланың жана пайғамбарды үндеген ең ұлы ақылақтардан болса, исламдың, мұсылманшылықтың бір аламат белгілерден болса, Аллах табарaka имандың белгісі. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ. Аллах Тааланың барлығына, бірлігіне, қиямат күніне ішенген адам, ішінеміз бе? فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ. Иманды сыйласын дейді. Иманды да сыйлай албай қалдық. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Бұл сөзімді айтып, өзімнің кемшілігіме, жамааттың кемшілігіне жаратқаннан кешірім сұраймын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.